assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe julɓe, bandiraɓe kaalen dina men e pular, jaam Allah ñalli e mon. On mbiyama aljuma mubarak, aljuma moƴƴo malaɓe. Bandiraɓe julɓe, hande garɗen ko siftinde ko jomiraɗo subhanahu wa taala wino ciftine, saabu siftingol ina nafa. Eɗen jiiɗi haalde yimɓe tato ɓe jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko kañum en goodi ñalawma darga ɓelle tati. Oɗo ko ƴettirowo kayit muɗum jungo ñaamo, oɗo ko ƴettirowo kayit mum jungo nano, oɗo ko ƴettirowo kayit mum caggal keesi muɗum. bandiraɓe, nde wonno eɗen gandi ɗum ɗon ko laarayba fi sikki ala hen jomiraɗo wi koko waɗata te koko waɗata. Enen fof noon eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala nde jeeyeteɗen e gadana o ƴettirowo kayit mum jungo ñaamo, saabu jomiraɗo subhanahu wa taala wi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masruran. O wi kadi wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umuqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Yo Allah wattu ene ɓe. O wi mo ganduɗa so tawi jaggiri talkurum jungo ñaamo, ode o yenanama, kanko kay golle makko hasbore makko feewi. O ƴettat kayit makko o doga, o wiya koreji makko ndehe jange, min de mi hawri e hasbore nde jinnomi nde. Yo Allah wattu en e ɓeɗo, sababu nde kanko o andi o moƴƴirama. Yeru tan baɗowo bac walla baɗowo concours mo wawi wadde fof, o ari o wiyama o waɗi adme, o tottama résultat makko no weltorto ni, ko on ñande on ko noon weltorto. Yo Allah wattu en e ɓeɗo jaɓiroɓe talki mumen juuɗe ñaame, sabu barke aljuma o. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. hada assalamu aleykum wa rahmatullah. Musidɗo mon Alhaji gorko mo Birkilane. Inchallahu taala aljumaji garoji ma en gaddan bandiraɓe ɗiɗo heddiɓe ɓe mbiɗen yo Allah dandu en jeeyede e maɓɓe, woni jaɓiroɓe jungo nano e jaɓiroɓe caggal keeseje, so hawri e welede jomiraɗo. Alhamdulillahi rabbil alamin.